ولودیمیر الکساندرویچ زلنسکی به ناوی خوی کورتون اسراو زلنسکی هرچند هنها وی وکی سرک دولت اوکراین بزاننجی گلک آلین وین و شرط جهنه کرم بکن ام پیک و گوه خواب دانه پورتریا زلنسکی ولودیمیر الکساندرویچ زلنسکی 25 چلیا 1978 لکریو رگه پیتا دنیای ev bajarê berbehs Kirîv Rîgê îro di nava sînorên Ukraynayê de ye. Babê Zelenskî, Oleksandr li Enstitûya Ekonomî ya Kirîv Rîgê profesör û diya wî Rima Zelenska jî mühendis bû. Zelenskî ji binemeleka cihû ye. Karê babê wî û yê malbata wî bûye qismek ji qedera wî. Zelenskî beriya ku dest bi lîseyê bike ji ber karê babê xwe 4 salan li Erdeneta Moğolistanê mecburî dijî. Zelenskî li kampüsa Kirîv Rîgê ya Zanko Ekonomiya ya Netewî Kievê dest bi xwendina beşa hiqûqê dike. Herçend pisporiya Zelenskî hiqûq bejî lehenetê lê tîne û dibêje ku li ser rûyê vê dinyayê parêzer û hiqûqnaz zêde ne û naxwazim vê karê bikim. Ew bawayekî profesyonel bi çi rengî karê xwe hiqûqê nake. Terka hiqûq û hiqûqnasiyê dike û meyl û mereqa xwe dide meydanên dinyên hunerî. Ev meyl û mereqa wî ya hunerî piştî çendîn salên din dibe parçeyek ji qedera wî û Zelenskî radikeşe nava meydanên şer û cengî. Di dema xwendina xwe ya Zankoyê de ku bibû müptelayê şanûyê qeder Zelenskî rastî Elena Kiyashkoyê dîne û wê li ser sehneyê dibîne. Zelenskî aşiqê Elenayê dibe û sala 2030 Elena û Zelenskî piştî eşqeka delal dizewicin. Wextê sal diqulipine ser sala 2004 xwedê keçeka bi navê Oleksandra 2013 jî kurekî bi navê Kirîlo dibexe Zelenskî û Elenayê. Zelenskî ku di dema xwendina Zankoyê de meyla xwe dabû ser şanû û lîstikvaniyê sala 2015 derdikeve ser televizyonan û beriya ku bibe serok dewletê Ukraynayê di rêzefîlma xizmetkarê gel da rola Vasilis Goloborodko digere ku ew jî mîna Zelenskî di demekî gelek kurt de digihîje ast û lûtkeya herî bilind ya siyasetê. Her wiha Zelenskî li gel hevalên xwe yên Zankoyê komeka şanûyê ya bi navê 95 kwartal yanî 95 çaryek ava dikin û ev kom çendîn lîstikên şanûyê pêk dînin û bi navê heman komê şerîkeyeka prodüksiyonê ava dikin. Kariyera Zelenskî ya lîstikvanî û komedyeniyê heta serokdewletiya wî berdewam dike. Di vê qonexa jiyana wî ya hunerî de Zelenskî dibe marqeyek ji bo televizyonan û endüstriya sînemayê. Эти твои охранники, они меня, между прочим, лапают. Что, вот эти охранники? Ну, не эти конкретно, а те другие, которые в подъезде. Ну, ты их поставил из Азербайджана. Они не из охраны. Как это, откуда они? Наверное, из Azerbaycan'a. Di lîstikeke meşhûr ya komedyê de Zelenskî tiştekî wisa dike ku Erdo Esman şermêjê dikir. Tiştek ku rêya siyasetê li ber Zelenskî vedike rêzefîlmên wî yên komedyê bûn. Di yek ji komedyên herî berbera vî Ukraynayê Veçernî Kvartalê ango çaryeka êvarê de bi performansên xwe yên rexneyî yên siyasî û civakî bû delalê li ber dilê bi milyonan kesî. Ev heyraniya cemawerê ye bo Zelenskî di siyasetê de destxweşiyeka gelek mezin di kariyera wî ya siyasî dike. Zelenskî ne tene rêzefîlmên televizyonê de her wiha di gelek fîlmên sînemayî de jî lê istiye. Ji sala 2009 heta 2015 di heft fîlmên sînemayî de rol digêre.
فیلمین کو زلنسکی تدا رول گرانه Love in the Big City, Office Romance Our Time, Love in the Big City 2, Rязанski vs. Napoleon, 8 First Dates, Love in Vegas, 8 News Dates. گوهرین و گارانکارین لمیدان سیاست و لوکراینای زلنسکی دبر پیرین سیاست او سال 2014 هن درین سیاست لبرد زلنسکی ودبن. زلنسکی سوزو پیمان دابو اوکراینیان کو او سیاستا هیی باقش بکه او آشتی بینه روشلات اوکراینای. سرک دولت اوکراینای پترو پوروشنکو سال 2014 هن جبر شورش میدانه و الحاق قرمه روسیای ضعیف دبه. او دیگر دویم یا هلبجارتن سرک دولتی یا گولان 2019 هنده زلنسکی به فرق که زیده مزن جسدی 73 دنگان دستینه و داویه لتخت پوروشنکوی دینه. زلنسکی دردکوه سر دکا سیاسته. به تجربه بونا زلنسکی یا سیاسته ددمین اول ین سرک دولتی ویدا وکی لکه که دمینل سرناوی. حتی گلکس ویدش بینینه گرنه سرک وزیر ایتالیای برلوسکونی و سرک امریکای دانالد ترامپ جبر به تجربه بونا و 24 سبات 2002 ساعت 6 صبح روسیای ایریشک مزن برسر ولایت زلنسکی. سرک دولت روسیای ولادیمیر پوتین به هجتا باقشکرن اوکراینای جا عسکری و نازیزمی اپراسیونک مزن یا عسکری دادست بگیرن. زلنسکی وکی پهلوانه که در کت میدان شری و جسارت داخل که اوکراینای او گفت ام ترک اوکراینای ناکن. اف جسارت و هلکفتاوی ایماجه که گلکی نو یه پی باور دا زلنسکی و وکی سیاست مداره که هیوی بخشی اروپای در کتا میدانه. زلنسکی دی اداره کرنا شریدا گلکی به حال کت. به خو پریشان بو. هندک روژاند تنی 2 ساعت آن رادزا. لی ترک ولاتی نگر. درباره زلنسکی دا هنک گوت بلاو بون کو جبر ترسو بخویه زلنسکی نزانه که دلبر کامرایان چاوت هر بگره. لی او رحتیاوی جلیستیکوانیاویا بره دهات و اویه دهات تجبیر کرن. ایرو روش نیزی که 2 حیوانه لبر ملت خواه ململانا شر رزگاریه دیگه. کیه او؟ زلنسکیه. فلکی او جسر صحنه شانوی پیا کر نها لمیدان شرید گرینه.